watinata mwenda museisia niwe kwa chiwa kwa muthana kunua kwa ila na wakwendese nina ukethia na no thoche kilunguni cha wia ni wia pala tu siasia mwe meki produka tukula ni kana mawia ni matono twete ya kindu mesani muthenya wa mina kothela na indi muthenya ni wo mundi ninatembea musini wa wote ulawi county ya Makueni pala tu kwitha twinena no mwe ulawi mandhi ya kimutu cha kila muthenya kwa kutumia utuika wa kutumbithia sindu kana ulawi ta kwa kithiomo cha kisungu printing utuika waitiwe kuyulu andhi ni musungu wa Ulaya weta wa Johannes Gutenberg na indi nyini ta Steven Mwema na thocha na indi kwa katu thitu nene nake tukulanie na twima na kana uyo ni withana kindu ekatu nene nake be tutambira thimu noi wewe kindu uyo wimbeza lakini patengemea na undu wevanga kindu chambe wale ambao thi school ukasoma na witha na interest yake lo somea nikano kwa tipyu kuma pau kuwa muno nda uthukumeneza wenda wisi employed nundu wetha wi malama ingi we under instructions weza kwithia ndwibike ya goals ciaku the most important thing ni withwe wisi employed na work hard na witha focused ubika ngolu ni lokwenda kwa mundu lore siyo yu mundu kulo uthukumawe mwa uthukumawe yako ikata wewe ta wa arts and designs na ilatwa likande ni wa computer yu ilatwa u expand to the highest level tuliga graphic designs you get easy to design ya computer na ende to design ya computer yu no balika aka manual kanini but generally when with both computer na analog with either with digital na with analog at the same time mundo ando ingi nemende weno zindu si analog o angi o digital you can now accommodate on the weza kwithia you ne waile kuyumya ukamana sionde kwa ambato bathukanisia hiyo hii tofauti ya analog na digital ni hiyo analog ni lo tumia moko maguge zaidi ya mawe lo kuna pai computer tumia na paisi ndingu tumia iko net technology lakini you analog ukuta tono huko kabaka langino yandiko na blush isi analog isi analog no pai bandu tena something to do with computers kana techniques isi utumeka muno through the current technology na digital with the AI you all kasoma computer kasoma class cha computer ugeleleta zindu cia utumba t-shirt wambo design ya computer ido kasoma ibakubia kambo sisi akazi ni ndage ndo chuke ili na ndo imya the final product nikandese da no wambise uyo wende ka kwela wena requirement ya mbe wale kana license ya kanzu ukaiva license ya mwaka muima kwa una utandike to longi utandike to longi there is no difference only that is a unique job not need a lot of skill na kweva when deported we are issue kwa una license wenda ka kwela wena license na malama inge yu utukuma na government yukatwe kanone wa we serikali ni wale kumilia certificate yaku iraje bakube number 2 nikoka utengemea na undu ya uwosa wa woso na hizo uthukuma yote mine wanewa malama ingi the final product yaku ne determine ya kanana wetekeleke nando ngenda kusomea uyona se na ile to kusoma kindu kita wata wale kusoma designing as a design na no meto graphic designs generally ni graphic designs na the many parts no so me ukamana screen printing yetu ka kwa sababu screen teno si ni wasisi teno this screen ni wasisi na mbesu kwekea wifu kasi na screen ukana screen you know amesaudia uko t-shirt ukoza t-shirt ukailela au ayilela iko na rangi ambesu imelela au kwa hiyo tijala wako na getu yake andikete babu lani wayo ando ma print ya t-shirt yu moka makalelo naende maibaka langi namba isu itiwa babu aya idani logo teno ya we ndo tumba sati baambe logo teno ya school none ya chama ndo mixed secondary school
yana ndo menda utumbe wa t-shirt sina logo yesu wakati wazee bia hati wake na computer kwa migi ande ni wa manu bila mwenye wa print na computer wa print logo no ame design wa migi hapa through that fine arts wa design yo ko come expose swani kilo print ile ke ime hapa logo etiwe baba logo zia atiwa baba unit stamp la customer ko kaenda kendo ke ile ke yuta S1E3 school eno wazo vyo nono ne matumbe sati ona milioni yo mokwesela kaindoka kwesela kaindoka ndo nika stamp kama muthemba yeah jenda kwambia yu yona ile kwambia tambeza sia nari nyana ambe na silingi sia thimu no silingi 500 wa uyecha na ndio na wai na ndio na apply uti tena yu la uti itaza ya quarter silingi 150 eno na quarter yu eno ni nyusi ya quarter ana wita yenima una anaanga tilanga tulungu to nini okwatia tulungu to nini to size wa 8 inches by 3 and andika maandiko ndio ndio Biblia ni ngozo muso fulani ngozo muso to azia ndanga ina dai wa kuwa ndana ngoya kuyonde andika yupo na moko yu ina moko yulana logo indi andika moko ndipaka langi mosiona ndisola hizo kandi soma Biblia ni be mundu wa Samson jebe ya Samson wa komanie na munambu watu wa munuka this one ya nundu ni designer anyeleza ni creative tani artist this one nundu Samson wale idea ya watu wa munambu ndizo le visa yili ndizo le visa yili nazo la maingi adono linga soma pe nga create okendo ta bila jasho party ndizo wanne ibiza ila yenda nyana topic yesu yeba na yuma bisa wapia baba na biza ndia teza ndio lungu tu na ayu na zola to pieces te komi todo lungu nini ndege akauliwa ile inga ndanzo eti watembaza nako ndembe eti kila bandu kila ndikande ukila ndanduka esunga mngoli amudho wabandi na twindo toseo ngamonia amama kambete kawi kongwenda ungata wateza kamombe zisiana kama na teza silingi nundu twaite ne muno andu mayai na mbeza na teza aite silingi 8 akaenda duka utlango ikano isi ngakata 80 huko ituka wewe anone kwa silingi around 700 wandu wetie ani okulia hii muthenamo wa kosapiuka ila ndona akwata kendo muthenyoso peda be bina muno bebina nundu andu mebata muno na siendo sia ati yungo koya yu undale ita tundotola na lego dhania na tuinje ndakwambia uyo eleza eka kisomo yu eka certificate kana sindo kisomo eleza ita nena nchauna chao atengemea wanyu baguthuku na computer analog eka na digital yuzo ndo thuku na analog utaka thengea digital ni with you and blush na kindu jambe bye benzo nundu wa sketch nundu namba zio ndono yandika na blush wa mbao sketch nika na space ila unengetwe kana bangeto tumia ukaandike zio dazo ko vitu kabyo wewe wako utete tiara uyo wako kindu chambe nunda that muno nundu yu ona diwambe yanye na imwe muthuku kethia yu kindu chambe hiyo ndia inseo nundu ndia ino kwati ndia ni menenji kula nesa kwitia nesa wetha kula ni thina na iza kila kioneka ledo hand to mouth kwikia no thina kwethia ukwa jana ilo ya chaina ya ndasi na leo siona muthana na ilo ya githeli che 10 na bidu jabau ni wa thina na uja teza ei muno bibitine cha bidu jabundi menenji kwekala ba town na yo monde umunde wanda kwatie mbeza yona ngazia no ne ngili tatu kala muthana I can manage yani umunde no ngili tatu kala muthana spend it 3000 per day yani okulia au nindi kwato inge na yu eka kwetha utono yana kwikia nesa hii utete tiando ato yosi undola nikite ndi mwete getheka okwesela uyani uyani otumbithia na ngetha na musi siana kibeti na siana na no somethia si skulu some boarding nani wagire nomba uyani ai na nena thukumia around mainyi bana mawikata asune ma wese kwethela tu tumba t-shirt pe maukwata makala ni t-shirt nesa pe alange yu maubulania la pe maubulania langi ba ya
ele umwa ukwata anonge wakwanika abe ungeyu ulayo ututhengeje zindu ila sie base itho t-shirt yosere ndukani athengeje tutumbite kumanse ni wasobise we na wazo kama ndando ngi ina creating job opportunity nuno we ndio ndo nani weka yeah ko una you kwa mfano you umonde uyono ka fail ukwata changa ukwata ukono wiba uyono uka fail kendo chambe ino ni source of income yakwa na uveilete pe family mbinge siume anundo ando ingene andike damu me ona ibeti anasiana uyu ngaya kuthukuma family yakwa no yiumia kindu chambe aya alani andike metha men jobless yeah we challenge no challenge kila githabo kindu chambe particularly you are langi kubaka langi kusola iwao akuandika maukuta ni andika ano bari yenye ni blandete au next nga blood wo blending generally nyengo na art yo ndeba la ya delela analog na digital you challenge with that challenge ni kindu chambe na most important we no challenge kila tukwata tukakwata mbesa na imbeza okalea kuitumia nesa ni usiana nga nundu shuka on a daily basis kila muthenya itho awisi nuinuka na mbesa ku challenge kinene ni we organize yondo ka save ya no mando ndo wambie with mbesa isu ikaenda aku yangi kulia hii ikwa muthenya musio utono so betambesa siana ta kwa muthenya per day esini yuta twazi stamp ta ino yu yuto ka issue ya stamp ta ino yu stamp hiyo ya complete yake warapa ino ni ando uja ukwata kuye yuanenga information ela ndo zo bya stamp ni zo bya rapa sune keba stamp hizo ndo silingi manana ino ya round kana ofo ino ya rectangle ino tesa 300 kwa muthenya zo bya stamp ya 10 kwa muthenya yi we print your t-shirt t-shirt nazio ineva anezi kwa muthenya ni brand t-shirt ta 30 ko yu wasisia wongela ni utazi wa masabu maba kubi kwa muthenya no lichombeza tasia maba kubi kweko dhugupyo kweko dhugupyo la kudhugupyo wazie komo ile kwa tangilile no ela kusio ai kweko sio kweko sio ni kwata mbesa mbinge ite vina imone yake admission number school yo ba within oni alo athukuma within 4 hours tu athukuma ngili 30 ngili 30 iki admission number ndio tu iki admission number la ciana cio cio school na ndi dream nai mundu withaya na akili ya kwesa kwambisia we atawa muthembo utona ma device ya yuwe kindu chambe either we mundu we serious na kilo kweka nuno ne we need a lot of knowledge activity for one we are hard you don't know na ayu kindu chambe nini train ando na mama kamana nyeni train mundu akamana through analog kana computer only that very important kana serious na interest ko wase mundu lo kwenda uyona the serious na interest udana yondo mana okay uno created interest ugeza gwethia yuko langu kuonya no ciatie na twata ni cia no thie ka practice u practice wewe kayu without izola ng'ombe kana munambu uthio kazole wabika kwa ku practice yundo onie tweka nikano kwatie na ndi ni asante muno ndo wa kunena naito neto atonga mubea na ndi mwendo museisia tunena nomwe ula utumia utaalamu una kwa wetiwe ni mundu wa ulaya weta Johannes Gutenberg akenenga chawe chakela muthana ni wenu so bazembeza nzio na ndi yutwambo thikuthimwa obaini na netu siogethe bindete ya satu na mutaalamu otwene na kutanyuka maundu ma biashara nyene ta Steven Mwema netu thianete bindete yasa